Shubor nakaslem jong unong san hima. Ugertong kakhun hinyotrap National Awakening Movement na laban Mauprem Constituency uba Shamstar Renja. Ulapin bena bu unum penlong kejingalap election hapo ka constituency. Namar kejingdon ke examine class 10 bat class 12 balapen long deke embos. Haba keren syikilat pathai kubor hasilong press club haka khatsau dari urum phang arja arpesan. Uba Shampang ulaong baya kani karai ula shim namar kejing punan kam iki tinghung kan kata iki samla ki badang pen kre iki examine bapher. Ula pentip siya kipadba kalaban Mauprem constituency ba unum penlong iki jingalang padba namara da punan kam iki kor jing sawa kan sakta iki samla ki badang pen kre iki examine bapher hapo ka constituency bat kejela baro kawai. Uba Shamstar ula ong be kani karai ula shim hadian ke jingas lok bat kinong krishan ki bas ngau yahap ya karai namar ki ru ki dan ke jingkit kli e kalawai ki samla pulie ki badan hap deng ki examine bapher. Haba pentip ya kimat ya kun election MDC uba Shamstar ulaong lada uyo akajing job unwat ya kilat banerap ikinong belasngi kinong nya akali kamai kum ki taxi bat ki bosau banyarap ikinong di madan banwat ya kilat jingarap nakabenta kinong rap lingba ki skim bapher bat banbut dia ni kejing penbet ya uput usam hapo ka Meghalaya bat Assam ulaong ru ba unsa tho syaka sarkar India ban aino iki jaka sipai bante iki jinon kam nakabenta kejing mentoi ki padba ka laban Mauprem constituency bat banbut dien ya ka ILP. Balik isi mekanik senjam nemanga hartu sin belada penbang semai nak parti cuma tengah announce kuiga media ba mengaku muta utang nabang perkat ikna kibela exam tengam nemuan penong ki meeting ki bahat ben sawa ben niat tigu nak kata te kanta magi padba kentep yang kumno tau ba Shamstar Renja di mana kita kam kahap pentet ba yala ujung ketang tengok hanya suara ngan ko yang kena kekat ngalong teng ba tre kam senang kanta ngalabat ikpus bubun hak sedang wat ikpo jong ga sport ba lu te pada di pentet di limba ka ting iya ke sport di limba bangala yala mi kena ibadat mensua berbangan nong kena somna menta gitu kena ibadat mensua menta kena lamba idam gibala tray tulet dan gibala tray spy te kumta hi kata di kanong rem gudi ngaba nasawan lang kumtabu nong nikmat bukwa nong nong tray man sobhan namta kipat ba te ke ai bangaman penyeteru ngajulong tanglu vice president nga sport club ngajulong president nga sport club tengah julong ngadai utrai nga garang min sai football club te kita ki ginong rem kiba penong ngaba ngan seme ngane kesenjam bangan nong uta nikmat jangka khatsal laban Mauprem constituency bat asaja upor ngadang kijingang nut baladang ngajam tengka ki kam mengenai ngahapdan lupa bi coefficient kumba ngahapdan lupa kata matre kam baladang ngajam ya ngantre ayu namta constituency juga te kumta ngasim ya gane kesenjam ba ngan percaya baladang ngajam aga election anda bon kikam kiba baningkong kalau mengalung kinang bela smi gibatre babun benta kanang bangan yola bentep ye jing e jong kinang belas ni kima badru banwala benta joki kanang bakin yo bentre wat ki kam construction repair di badan hasilong banyo benten sgo ye jing e joki nangnya kali kamai di basa bakinong dia madan di badan hayo te banyo ben perkat ye ru namta kinong show yo di badan madan banyo ekala banyara yakinong rat limba ki skim bapher kiba jong ke sarkar Meghalaya bar ke sarkar India kunjo kaba kunsan kalam banganyo kala banyara mi kikna sagi babun ki sports competition habara ki games bapher ha ke state level ne wat ke national level but international level kata di kajing ang nutuna but ban butin ru kajing penbet put ya di jaga di bahap apa usam jogari kasih berjanji but ban thua sekarang ni kesorkan India bukan pun pai no lada long ni jaga bala pun kam dari sipai apa usam juga laban Mauprem constituency but ban senan no ekjin kam jogi kena sama kum ke science city perkat ke Meghalaya jogi ke bahapa kedai jaga ke baru iwan ben pulih Meghalaya hendai ke basumsi kalau tangka science city ngindar kata kali jinun kam bar kun sanya hakani ko bagi le exam ko metre
hari ni kepuan nga kebutuhan nikmat nga pendawan nga tayo ki jisya sarkar ka di senai sains itu ke bahaya ha kena bagi kena gentep kamut iyo kata sains terbangin empat dan lu dari bangiladan belengan seorang yang kata dia bat buntiet dia ka ILP kamu ne ladang ni penklain ka bol sensa du district council ki an baladan lupa ka district council kum mengakan mensura ngam sarai ging dawai api nama lingba ka an district council ni nilala ban khanga yigi pre bangan dung yo jatangi lingba ka kai ka pateng te bat ban sepang ka jing penkria ya ki kal meto me yo mulam kata lai ka kise la anus nyam ka sa ka cha kum jo te ladang alom kum bisi ngan penkenasi sarkar bakumna kin wala te hadu minta kitin kami ini sipang ka tai ndek pada kim dan ke jing ke ta ka dama na ke pada dik pada bapindan ke jing ke ban na halen pi thought city so personally thought individual bara thought city jaga sarkar ba bele pun kerja ka yaki kana tor kenapa kendang kita ka jing sumsingan kendang kita ka jing keluar piang ba ka smart city ndre hai ka smart city ta ka jing sudah ka de yo mulam te bat kuntai ngomot nampi kajingan lot bat kajing kitu jong ai pat ba ginung terbuat so bhara ba fithat de buat nampi that ka akor kuram that ka jing soto ka jabi nampi that ka hak nampi wat num chai alam baklahan no pendengkam hak ya ka jong ka hak nampi bat terbuat berkata ha ai dan kumno ilam ka ai ka bansaram berkat iklawe mi kinare kenapa tim soto ka kanda ha ginda san na de buat kilom try ya jong ke dog siap kilom try ke yo hat kilom try ke khai ke pateng tang de gini kiten ngai ku dai pi